Sinclair ZX Spectrum je 8-bitni kompjuter koji se proizvodio od 1982. do 1992. godine. Svom jeftinom cijenom, nižom od 500 funti, zavladao je na europskom tržištu. Spectrum ste mogli dobiti u verziji od 16 KB RAM i 48 KB RAM, a pokretao ga je Zilog Z80 procesor od samo 3,5 MHz. To je za današnje vrijeme zaista smiješno. Na Spectrumu možemo naći 9V ulaz za napajanje, ulaz za razne dodatke kao što su joystick i kontroleri, izlaz i ulaz za mikrofon, izlaz i ulaz za slušalice ili zvučnike i video izlaz. Spectrum je imao razlučivost od 256x192 piksela na 15 boja, što mu je i dalo ime Spectrum. Prije njega, Sinclair nije napravio niti jedan kompjuter koji podržava boje. Kao monitor ste koristili televiziju sa UHF konektorom. Spectrum nije imao operativni sistem, već samo programski jezik Spectrum Basic. Spectrum Basic je zapravo bila verzija Basica napravljena isključivo za Spectrum. Gotovo sve naredbe koje ste mogli koristiti u Basicu, mogli ste koristiti u Spectrum Basicu. Jedna stvar koja je razlikovala Spectrum od ostalih kompjutera u to vrijeme je bio način pisanja. Sa Spectrumom ste imali jako puno kombinacija na tipkovnici koje bi omogućavale lakše programiranje. Ako ste htjeli spremiti podatke, trebao vam je kazetofon sa ulazom za mikrofon. Ako ste ih pak htjeli pregledavati, trebao vam je samo kazetofon sa izlazom za slušalice. Podatke ste mogli spremati i na starije diskete jer interne memorije nije bilo. Uz Commodore 64 i Apple II, ZX Spectrum je ostavio veliki trag kao jedan od najprodavanijih kućnih kompjutera 80-ih. I eto, to je bilo to za danas, nadam se da vam se video svidio i do idućeg puta pozdrav!